kispangut kipajba jong kathan mokorwat kalayo manwan ha jingelang jong kinongrep kabalakot da mokorwat People's Development Association kabala long henne kasngi kesan tere kuno pra harjar arpsan kabala penlong hapo ka hall jong ka office video mokorwat ha jing don lang ba Rinik Don El Tongkhar MLA ka mokorwat ba karne sosyang ko chairman ka MSDRC jong ka sarkar jilla ba ai lauren yang video jong ka CNRD block mokorwat ki officer sarkar bat na kispangut ki pajba pelawan bansaki ya kani kesngi kalalong shisha kajing mentoy ka bakrawi ki nongrep langba kijing hikai ki baki kalayo na ki officer sarkar kata na ka office jong ka horticulture agriculture fisheries veterinary bat napo ka office basin ha ba kila ajing tipru ya ki scheme ki ba pair bat hikai ru kumno ban ri dokha ris nyang siar bat ban rep ban riang hakaba ki pajba kalayo sipun kijing mentoy na kani kijing ajing hikai shu hakani kesngi kalapan pawru ya kita kiskim ki ba ki tnat sarkar ba pher ki ai kerpang khamtam habede bat kinongrep shu ki jaga ni ka hapan ridok kha kidon kha ka bangim don kam lesi kidon kidok fli kini kidok kha ki bangi bang ki khapalun ki di ki kham bang bagi kam kedor ke kam yat ham ni bangi kiwe ri dok kha dai ni kwa ban ri ni dok kha kam ya dikam ile se kidon dok kha ki bendang tu ki belak ban je kene cing ban ten tak tahu ni ban wen ni ki kuno ki wen tak bingi ayu bleaching powder ni ai shun ro ni ai ke shun hadin belak wen ki ni wen dok kha dai ki tham ni ki no ki bangin kwa bendang tu kopung ladat nang ta ni ai shun ke shun ni la tho ang dai ba ko ma aspa ki do ma si hektar la dai ka pung ka ba si jar square meter li shkau jar square feet ni ha na ko no arkhau ni lai ko ki do shun nang ta ni hadin news ni ai ya sport mesti ba nang ta ni ai ya ko ni ai tak ko ba si phut le ni arkhau mo khanang ba kan ya khle lang ka to ka sebuah question ya kani ngide banle haki por banang hamrang ka benang haki banai April ne Mei swa kon wan swa tada bende kumne kan penbo ni gitu ki bang ong dekte ki planktons ki zooplankton ki phytoplanktons gitu ki cingbam badet kan ki dok ha ki laban pa ki laban kan dong sport ko po red batong ki dok ha ki po ni pung ki jong ledeng isu bread yung sumbay yung syuki kata tayo dinalero ke economy jini kanong kiyo dangit siya niya ay hagapong bahkan penbiang simbam ya gitu ki doka kata ngina portion na siya ko ma teka ni ka training as to ni haban ibe kapor na kamya step mga pa ba ni to angne so ba ni na kadang ka department ni siya pa training sa boy kada ko may research institute yung department po maupun Hajan ICR ke bang musik pak di department dong kino di bakwa sehingga bahawan ai kerten nyela kan pak do lai saubat cakap sisnen maki bagi district tu pak sehingga ai kerten man nyela kan pak sya training institute ni hapan next day hapan sah komisi yo pak ngin pembiang ke baiwan ke bang pedi pembiang di department defi kwa ke training ke bang ke kam ini dengan yang jom ni ro kino lagi pot ni ai di scheme si jom ni ai ka training hang ni pot mau keruat ro so ko iswa on so mo pa kan ko ma pa ni to ifiba ni don ko wai ka app nanti ka site be fila ban mo ban visit be fila ban one support office ban register kadang dia bagi orang national fisheries dashboard mo ka ba fila ban register but hakata platform but shimi ki jingirap ke ka sarkar kalaban ai jingirap mentah ke ri kerkom naga central government kawan dan ini ke scheme of the PNMS1 Perdana Menteri Matsya Sampada Yojana kibon bahagi komponen sana habangin ri jingri show tak berarti kipung gin ri di kipin sinai gini ki tanks kebang ki biofloc
Montun kamban snai kipo. Ni snai lagi ingker ngiri yang ta. Tu ngila ban ai kemat ndu do nyau tu kita. Haka bai kita tak ban bo jo doka kita tak bo jo doka. Ini kita kamret bo angai kamret bo angai. Nok kita kibon tu tinggal nak ban batai berokoi nama ki kompon kibon. Tapi kuat jadi tu kampanya ni punya semua bahaya tu juga office kejongi sepawan register apa kerja FTP keli ke ai skim juga don ba kuno bila banyo ke jingira ke man pet di mana kilo kambian mau ni habar pet jeka ke bagian kuno kamba na belen jong department memang duna saya di apply lalu bon ni laban bon di proposal mau tendo kilo pi apa office ni para di skim di jongi kilometer subsidi but kini ki central scheme kilometer subsidi but ki state scheme kilometer subsidi habangi ang subsidi kabut ba ka sarkar ka ay tang ka ay shiting but nung red jongi ni kum kilometer ni haban contribute ni haban ay shiting te ka scheme ka ba kam kabangi kambon kam he ka long ta kabangi ang MIDH kabut dia hakani ka scheme ni iba ni ay ki sambay so ki sambay sentiu bat ki sambay jor no bat kini ki sambay kadebit tip kadebit shiting dor no bat idan ko basnay ki poli house ki park house ko bamut kini ki kodam bat hakani ka scheme nila ro anyo ki tu ki kenja ba penlang ki kenja nila kanang kitin we ki water harvesting system ka scheme ka ba dan dan ka RKWY ko kini RKWY pat ya hakani ka district jong ini kam constraint hakam ringap nalor kata dan sa kani ka balay pat kani ka PMPSY DMC kamumut bangi IAD drip irrigation ka ba sapat ka bagi ong ka MOECD andre hakani ka scheme kani bagi ong ka MOECD kamut ban rep organic hakani pat hakani ka district jong ini dan RPD ki FPO to way siya sa mau kurwan kaba ki area ba mo sa mau kurwan ki area plan diloy ba gaji ba ki nong tenger punta terter ba kawai pa dia sa ranikor pa ka tentu kini ki shnong ku pung ka putro ba ka ranikor ba khandiat hai nong tri kumno ban ki water harvesting kini ki kodam ba punta terter Apa state scheme pada ni dan ki kebenaran kong ketika bagi ang vegetable development scheme. To kemudian ini semua bahaya punya hang ni pada hak apa dia pak ki sembai jor pada ni depan kenal sembai jor ke sarkar ke siu 90% pi kinong rek pi siu pi hapan siu tang apusan persen. Ngancu ay nuksa, subo man tao korot mo habang kiwan ket office jongi utu korot chitin ko dang saus pakram de pitet na yo kodor jong ukolong araja tendre de pitet pan office jongi ke sarkar na office in yok nang sanspa ka tene ke pas 90% kolong tangi ki sembay jur kibe pada kilong baik 100% kebut chitin ke tangi ki sembay ki sembay pa kamjat ha sene sa district jongi kilong tahe korot ta u fresh bean ki ini uto bat ki hanya salat tentang tertia andre kajing kerpat jongi kolong ba mo ki nong khamtam ha bai de bat ki sembay jor teng priwan dan ketiyo ba namar mengirup ni habra na do na ki na shillong to ki ba supply ni na shillong teng ki habra na do na Bangalore teng pi dan ketiyo ba priwan sa office jongi pimla ban yo nisai na kalian jong office ni sa ni pi shimi ki tempat pun jongi ba pi wan ba pin lakan pili ni lawan sembai ni am dia kata kalau gajing kerpat jong na kalian jongi ha ka bai de ni sembai ai lepeng sisin la sedam yo ha ar lepeng sisin ka balai lepeng kendo gile di officer hi ga shwa me thoi hi ga di isha ke wa tin lu le ka tho ai ta ba upapan yo bompan bomlet de jenjar shapi bol sin e kila e no kri ki wan ra ka sokar ma om don mon wat don bale pa na sko me thu ki go jisha ngala petik pa nter kom hidawan pan pisana nga pi pisa syu momenta laj no ki balon kam hok ha ka bangin ai ka ambulans gen the ko pian ambulans
kum kita kum hospital ni kabangilan bantai kum kantam hospital hacalong tan kum kita hari para kantam dari isu oleh berkah ini tapi hati-hati nu bawang si wan hasil lain nu bangsi hati-hati kum kita tapi sebab itu di geri jisha ke example kan usah apa bah haki officer karu le mlele pio sin barangkong le sen tak pot pio pada skim ai le yang sin baar le yang sin balai le yakin do geri officer bagi dia boleh throw api kita skim ke bagi kita ni tweet nanti bagi jing mang la kasar kita mula ai ready api kita bak ka dia hot kam ke jesa kenteng dari jing dia kasar kesimpon ha akan mau hai ke jing komplain ni pai pak ekenika ya kenika skim ya kenika baka ka sarkar kan ai ban compensate hak jing do nak tahu jo jing job jo kamarian ni kiri jing rat jing rian jo pai pak jumi ngale so bon ka komplain kam tam lagi thai thai lang supaya ke jing grey to suro hak jing to ka ki siap hak ki pen hak ba ki la ki ban yo jira sarkar tim sim yo la kamslan dari so tenat betu badan hak ki Benai kepada presiden beliau pi beliau ini sih bisa hakabala rung ke account jopi. Lada pun patip, naben itu kepada naben itu kiba. Don kiji penjot kemarin bak kiba lalet benyetu haki bor sarkar. Nak po agriculture ya kabaki lapen yarap ya pi bak claim ya compensation. Bak sarkar kan siu. Mentah ke sarkar kan pelak itu bisa. Bak presiden beliau pi kiba layo. Bak lagi don kibom patip semua balik kenduk nak po agriculture lepek. Yang galis laka kateng di kadon nakalong akri lan nakalong napo disaster management kinsa yo akan list jong itu ki beneficiaries itu ki balai yo ya kato compensation nakadaw yo ki penjot jong kamayan kung akan ni ngampip kadon mo tapi yo ki balai ni ha office sarkar ha office level 8 ya wanan ter tiba ha office level 8 ya wanan ter rekat nomot tapi yo ki balai ni sa kini department bapher balik ya kendo balik ban keli don skim ayu na kene department kini office sarkar kini officer tidak kalau mereka mahando kata-kata ya di pada balik ban penuit ya kini officer hak department bapher ban keli naki bakin ya kok kalau belum hati-hati kita salah ke officer program kam ya ki makile he kim ko ya kene pi ne kadon mapli ke program kam hakapuar baki dan keperlijing mut shalor nata don tension don pressure nangro kita makum kita semalam kita yesha lala jia baki kendukung kita ke officer ro bagi kerbat ke officer kapala soha banom thai banyak keren ki padba ki badok ki jongi ya ki padba nongrat jongi ki badon kam banyo e kecing kai ban kam ban kinyo e kecing tip kita skim ayu ki badon nakani department ko pi ya don ko pi ya ba ya thulam haki padba yang kino kita skim ke badan bakyara pro kumno bat ai ke kai kumno kenang bat apply ngayo iya ka PowerPoint jo ka agriculture kidon bon kita ke skim kita sama tai sibe kibayok kata subsidi ke basau 4% ke balai 4% ke basam 4% don ke subsidi iko je subsidi le yo 4% batung kita iki usah sibe kita itu baki pa kentip ikino kita skim ke basarkar ka ai lambat ke subsidi ya ki pa kalau berkam hadok kata baki pa kentip bakane wa pia itir dei tang wada pilih ni haki office sarkar